Waqt il-Kunsill Ġenerali ta' Socialist International għamlu l-interventi tagħhom il-President ta' Socialist International, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez u d-Deputat Prim Ministru Malti Ian Borg. Sánchez qal kif dan il-Kunsill qed jiltaqa' f'pajjiżna u wieħed ta' suċċess u faħħar id-diversi miżuri ta' Gvern Laburista. Qal il-mudell qed jadotta pajjiżna u wieħed mill-aqwa li jitfal il-poplu fuq net tal-prijoritajiet tiegħu. Sánchez innota kif dawn iż-żminijiet il-ħidma tal-Partiti Soċjalisti tifoka wkoll fuq il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dwar il-gwerer qal li s-soċjalisti huma impenjati jsaħħu dialogu sabiex jintlaħaq bil-ċar favur waqfin mill-ġlied f'Gaza u anki dawk bejn l-Ukrajna u r-Russja. I say no, not to war, and a big yes to peace, international understanding, international law and multilateral cooperation. Everywhere, with the same values and principles, with the same consistency and moral integrity. Minnaħa tiegħu id-Deputat mexxej Laburista Ian Borg qal li meta jinġibed ħabel wieħed, ir-riżultati jkunu kbar. Dwar il-paċi Dr. Borg qal kif Malta dejjem kienet voċifera għal waqfien mill-ġlied. Qal li dan ġie konfermat ukoll permezz tal-Presidenza ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u anki tal-Kunsill tal-Ewropa. Tem l-intervent tiegħu billi qal li l-ebda nazzjon m'għandu jimmina l-importanza tal-paċi. How long must children continue to suffer? And how many young people must face a future denied? The path to lasting peace is clear. Let's have a meaningful engagement, humanitarian aid, dialogue and justice. And no nation should shrink from its responsibility to those living